Myntri Rangbah kari India Narendra Modi Rangbah ka video conference nekasni ulayo ban Plie pajba ayu kundai phuwei FM transmitter basis powered budan hapok ka community radio station CSR Nongstoiñ kata na prengi kundai phuwei tli ki FM transmitter ki belayo ban Plie thamai hakari utay FM transmitter budan hapok Nongstoiñ utray kam ha uchispa penyiwei megahertz kat ba uwei pat ubelayo ban Plie William Nagar untray kam ha uchispa pen kundai megahertz Lakmiliti baling ba kaji Plie update transmitter ki pajba Nongstoiñ radio kinyo jing Myntri hak ba mentai kila ban pendengkam des ngap iki khubor bat ki wei pat ki jing pen bernia ling ba ka FM radio ki bela ban Plie ling ba ki apps ha ki mobile phone bat ki wei ya kata ki jing lang la penlong ha phalau jong ka CSR Nongstoiñ bat la sakilang ru du MLA ka thain ba Gabriel Walang additional deputy commissioner ko West Khas Hills ba Viswer kinong elam snong ki khana school kinong tre sarkar kinong hikai bat ki wei Prime Minister Sri Narendra Modi Plie khandai phuwei di transmitter berkuai dari India. Mentah kesini aku tarik April 2014. Kawai kadai hangi Nongstoiñ lapla ban tune ru ya kene ke station however FM band ke frekuensi kadai 6.1 MHz. New transmitter FM ula man ai lene bapila ban yasno kumba sospa square kilometer saudok jing temu bapli uni FM kalong ban ipajba hagen ka thang ke yasno ya ka station wajudon ha 1 kilowatt jong web transmitter ke yasno FM transmitter jongka India kala plat ya uni 91 FM transmitter mentakasni hapo Myntri Rangbah ni so komen shibun marbangi layo penikalat kanang bangin laban connect bat kiwe kiri ki states lu ni so komen marbangin yo ka quality ka bakham shajishun marba katuka media wave ka ba ngidus ngap report ka ba rim kam dar shaitan te mentang ikerunan ba kani ka FM transmitter kan ora sibun ki Myntri hakani kadi nang bangin WhatsApp ki khubor ki baki ai ba kiwi de